Ništa, dobro došli, kad uđu gore dobro došli sa ovu kancelariju. To je ovdje kod gaša. Što je ovdje? Možete to možete. Samo ovdje. Samo ovdje. Srbije, povod sastanka i dolaska u Bijeljinu je u suštini razumijevanje saradnje između boračkih organizacija u Srbiji i u Republici Srpskoj. Mi smo danas imali završetak akcije revakcine u Loznici, u Domu zdravlja Loznica, za 120 pripadnih boraca i pripadnika članova njihovih porodica. Može. Goran Šahovac, predsjednik Skupštine boračke organizacije i Liđanske porodice. Dobro, vi ste kojim povodom ovdje? Evo, mi smo jedan glavni krivac, pozitivan krivac, kada je pitanje što smo danas ovdje. Mi smo prošle godine, kad je naš Važić, mi još napravili jedan memorandum sporazum sa veteranima i ove godine smo krenuli u tu neku saradnju sa 120 ljudi naših saboraca smo vakcinisali. Danas u Loznici smo revakcinisali te iste naše saborce i evo, pošto je i Bijeljina naša bratska i u ratu bila i mi smo se mi u ratu odvajali jedno od drugih, a i dosta Iliđanaca je i ratovalo na ovim prostorima, i dosta Iliđanaca, Ilijašana, Ogošćana, Đičana je doselilo na ove prostore ovdje. Tako je da jedan dio i ovo smo odredili specijalne jedinice i Liđanske na ovim prostorima. Ja sam i pokrenuo da veterani potpišu ugovor zbog našeg doktora Lazije sa svim udruženjima koji su proistekli posle rata kada je u pitanju i Liđan. I evo danas će biti taj jedan čin da veterani potpišu i za osim određene specijalne jedinice ta memorandum o saradnji. A ujedno na ranom sastanku došao je tu predsjednik Skupštine opštine Istočna Iliđa i ja kao predstavnik načelnika opštine Istočna Iliđa Marinka Božovića o dogovaranju o vratimljenju opštine Crveni Krst i još par opština iz grada Niša, onda na kraju krajeva plana mi sa samim gradom Nišu. Što grad Niš? Pa zato što nam je grad Niš dao jednog čovjeka koji je spasio na par hiljada naših saboraca i grad Niš je zaslužio da napravimo tu neku prijateljsku liniju između srpske Iliđe i grada Niša. Dobro, danas se znači potpisuje ugovor. Danas će veterani da potpišu memorandum o saradnji sa udruženjom ovog smo odredili specijalne jedinice sa Iliđe. I to nam je danas cilj, pošto već imaju boračka organizacija Liđanskih boraca već potpisala memorandum o saradnji sa veteranima i ovo nam je sad drugi čin, tako da sva udruženja sa Iliđe koja su proistekla posle rata potpišu memorandum o saradnji. Mislim da je to dobra stvar da za nas, borce i veterane Vojske Republike Srpske, nema drine, nema granica, za političare, možda za pojedince ima, a za nas neće nikad biti. Hvala vam što ste došli. Iskoristimo priliku da budemo domaćini dobrim ljudima koji su pokrenuli mnogi fine stvari. Čuli ste su preko 300 ljudi organizovali za vakcinaciju, a sve to uvezala priča o našim odlascima u Niš na grob i doktora Lazića, koji su njegovi mještani, a mi smo ljudi koji smo živjeli s njim radili 4-5 godina njegovog perioda koji ga je obilježio apsolutno u njegovom životu. Drago mi što su došli, iskorišćamo priliku da mi potpišemo jedan okviran sporazum sa veteranima Vojske Srbije, koji će biti sporazum za saradnju samo za unapređenje naših odnosa i humanitarnom radu, i očuvanju tekovina i otovinskog rata i svih važnih datuma.
toliko, ja vam se zahvaljujem još jednom. Znam da ste imali svi i da ste mnogo i učinili, već do sada nije vam prvi put ovo hodanje, osjećaj se ugodno. Mi smo tu da potpišemo sad ćemo malo porazgovarati, neobavezno, potpisati ove sporazume. I iz dvije nije iz određenih razloga objasnjeno da li je smjesno zbog čega, nije se istočni Iliđe, zato što istočna Iliđa ima svoj zon, a ovaj jedan dio teritorije, opštine iz tih sarajevske regije su upisane, sve vidjeti što izgleda to sjajno, nažalost, sjajno, ali to da napravimo, znači da nađemo zajednički interes u svima identični. U Srbiji da uđemo u pravni sistem, kakav god je zakon, ne bitno, nego da uđemo u pravni sistem i pravnu regulativu. I kako bi mi mogli zajednički da i većinski stav našeg udruženja da samo zajedničkim snagama možemo da energije koju mi moramo da usmjerimo kao odakle proistekla za navedeni doprinos u radu, kako udruženja se izvršiti u vojne deklaracije. A ako se slažete, ja bih iskoristio ovu priliku da uručim Slobodan gospodine Šefovac. Evo ovo ne može da se... Ti si za slučaj. Hvala. Koliko bi ja imao više ideja. Ovdje u Bijeljini danas ovo organizujemo zbog vas. Ja sam danas ponosan čovjek jer radi na sabornost svih nas, svih naših udruženja, što nam je i cilj. I trebalo da bude prvenstveno cilj. To sam neki dan izjavio, rekao sam izgleda da je došlo vrijeme da borci ponovo počinju da rade i da ozbiljno shvate. Bili smo junaci za nekog vremena, nekog rata, a sad smo se nekako povukli i prepustili smo nekim drugim ljudima da vode neke bitnije teme, ali nema veze. Šta je tu bitno? Bitno je da nas je jedan čovjek, da nam jedan čovjek otvori oči i vezao nas je, nažalost, upokojio se naš doktor Miodrag Vlašći. Na osnovu toga, kad smo otišli u Niš, kad se pojavilo 400 ljudi iz istočnog Sarajeva i Bijeljine u Niš dole, ja sam bio ponosan. Jer nam se došlo 400 kad je bilo na najteže. Kad svi pričali ne treba ići u Niš, pošto je Niš bio tada proglašen da je najveći virus da vlada u Nišu. Tu su nam stali ljudi, ovi ljudi da pomognu, evo da vama kažem, tu stali veterani Vojske Srbije, tu je stao još jedan čovjek Zoran koji nije ovdje zbog zdravstvenih razloga, a to je inicijativa udruženja. Tu već je obezbijedilo 150 naših saboraca je spavalo, obezbijeđeni smještaj, spavanje, hrana, prijevoz, taksi, građani, niko nije htio jednostavno da naplati svim našim saborcima. To nam je bio cilj. Samim tim, ja sam predložio i Saši, i svima, pogotovo što je Laž bio na Iliđi i što je sve krenulo od njega, ajmo reći, da napravimo memorandum sa svim udruženjima koji su proistekli posle rata, a koja su sa Iliđa. To je i 8. odred specijalne jedinice Iliđa, gdje je bio Bato Teš, načelnik štaba u toj jedinici gdje ste vi bili i mislim da je to jedna od dobrih stvari. Samim tim specijalna jedinica je i kolektivni član boračke organizacije, što je najbitnije. Ne podržavam ljude koji ne rade, koji neće da rade, pa iz nekih razloga odu iz nekih tih udruženja boračke organizacije, onda osnivaju svoja privatna udruženja. Normalno ti neki političari koji ne misle dobro ni Srbiji, našoj, ni Republici Srpskoj podržavaju, daju podršku takvim udruženjima i onda im drnu da su od interesa. Zna se po zakonu Republike Srpske od javnog interesa može biti samo jedno udruženje iz jedne oblasti i mora biti zastupljen regionalno u svim lokalnim zajednicama. Jedino boračka organizacija Republike Srpske je zastupljena u svih 63 opštine Republike Srpske i ima u svakoj opštini opštinsku boračku organizaciju.
Samim tim tu nije dobro urađeno u boračkoj organizaciji. Zato sam rekao svom kolegu da tu moramo da budemo oprezni. Mi sad tražimo da izvijestimo da budemo od interesa javnog samo boračka organizacija Republike Srpske, ne ni jedna druga organizacija, neka i nije, ali ne mogu biti oni od interesa, može biti samo krovna boračka organizacija Republike Srpske. S tim smo i pokrenuli da se naše lokalne zajednice pratime sa vašim opštinama u gradu Nišu. Grad Niš je sličan gradu Istočnom Sarajevo. Grad Istočno Sarajevo je sastavljen od 6 opština, a grad Niš je sastavljen od 5 opština. Od tih 5 opština i danas nam je gost ovdje predsjednik opštine Crveni Krst, predsjednik skupštine opštine Crveni Krst. Pojavila se tu još jedna opština koja i ona želi da bude iz razloga zato što ima dosta naših ljudi koji žive u Nišu, a i što je naš Lazo stvarno bio u Nišu. I s tim da je to jedna velika stvar, ovdje je danas i gost predsjednik skupštine opštine Istočna Iliđa, koji će također iznijeti, evo ja iznosim, predsjednik skupštine će u ime svoje da priča. Ja kao i zamolio me i načelnik, a i izvinuo se što ne može danas dođe, jer je privatna slava, a i slava je opštine, tako da je slava nemoguće dođe, ali tu je predsjednik skupštine, da se dogovorimo da opštine, da se pošalje pismo namjere, jedni drugi da pošaljemo pismo namjere o Bratimljenju, da se dogovorimo o tom datumu. Moram da izvijestim da je opština Istočna Iliđa prije par dana na inicijativu predsjednika skupštine opštine Istočna Iliđa, na inicijativu Slobodana Malnage, mene i još nekoliko članova boračke, skupštine opštine, podnijelo zahtjev da plaketu, jednu od najvećih plaketa opštine Istočna Iliđa dobiju veterani, a to su veterani Vojske Srbije, a to je vaše udruženje. Na skupština je jednoglasno izglasala da vi dobijete tu plaketu. Samo iznad te plakete ima povelja koju je primio ovako mitropolit, dr. Laž, tako te neke ličnosti. U suštini nismo htjeli da diramo povelju. Sad trenutno dobili ste tu plaketu i sa tim zahtjevom mi ćemo i prema gradu Istočno Sarajevo. Mogu da izvijestim da sam intervenisao također da televizija OSM, gdje je vlasnik grad Istočno Sarajevo preko boračke organizacije, dadne sve podatke i da da podršku veteranima u snimanju dokumentarca o našem doktoru Miodragu Laziću. I evo da vam kažem da je 120 ljudi Iliđanaca, to je saboraca iz Srpskog Sarajeva vakcinisano u Nišu, a danas je isto tako i revakcinisano gdje moramo zahvaliti generalnom sekretaru koji je također trebao da bude danas sa nama ovdje, gospodin Kapor, koji je državni sekretar, koji je također i dobar prijatelj i sa Batom Teševom i meni se izvinuo, a Bato Tešev se izvinuo što ne može da prisutiti ovom sastavu. To je čovjek koji je organizovao udruženje specijalne jedinice, pukovnik je, čovjek je radio kontraobavještajnoj službi, veoma bitan čovjek za našu Srbiju. Mi Srbiju gledamo normalno bez drine, mi Srbiju gledamo da smo zajedno i jedino tako možemo da ostanemo na ovim terenima. Što se tiče ovih stvari oko saradnje, kako i na koji način da se dopunjavamo, da bi što vi uspješniji bili u Srbiji kada je pitanje zakon o pravima boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, policija, kako, na koji način mi to rešavamo, svakako to moramo zajedno rešavamo, da se dopunjavamo, da mi šaljemo vama naše zakone, da prijedloge, dopune, pravne službe da uključimo i da vidimo, možda vi imate neke bolje prijedloge od nas ili mi imamo prema vama, a to sve možemo da radimo administrativno sa kancelarijom, sa kancelarijom. Eto, toliko, ako neko ima još nešto da kaže, ja vam sam stvarno puno se zahvaljujem što si nas danas ovdje primio. Bato kaže, pa i ti si domaćin. Zadovoljstvo mi je zaista bilo. Drago mi je što vidim naše saborce ovdje, a vidit ćemo još danas toliko dana. Stvarno vas volim puno, dao sad riječ, možda je Slobodan Malnog i da kaže Pažeko, pošto je predstavnik ti zadnji, pošto je tvoja zadnja razla, ovi sa Sokovca, puno to. Ali evo predsjedništvo Boračke Rizonski borac, Pažeko isto Boračke, pa evo nek predsjednici, onda nas dopune i mislim, ja bi ovo stavio svi pod radni sastanak. Da, tu. Ništa, zahvaljujem se Goranu, Batu,
se osjećamo kategoriju kao domaćin. Vama hvala ljudi prvo za prijem vaše druženje i veliki pozdrav iz istočne Niđe, zahvala svi ovi ljudi koji su došli, 120 ljudi koji je na nas očko kući koji se srećno osjeća zadovoljno, koliko toliko zaštićeno. Izašli ste nam u susret, znači desila se ta vakcinacija u Nišu, kada je bila otkrivanje spomenik ploče naziv Kretnog centra, dokumenta važna vašu inicijativu i kroz veliku zahvalnost vama izražavamo. Kao što je Goran već rekao, tu smo, nadamo se produbljivanju naše saradnje, da to neće biti saradnje, da će to biti jedno okruženje, da Nina će postaviti među nama. Veliko mi je zadovoljstvo predsjednika Skupštine opštine Istočne Niđe i predsjednika Skupštine opštine Crveni Krst, što su tu sa nama, što su dio ove priče, što su povrati te dvije opštine. Zato je, znači, najzaslužniji naš dr. Laza i vi koji maksimalno ulažete u ovo sve. I drago mi što je Goran rekao ove saborce, momke koji su bili u 8. odredu specijalne policije, koji su dio i Liže i Jordanovi zajedno sa ovim ljudima ovdje, da se saborimo i da se sastavimo u većem broju, ako mogu da vas uskoro vidimo u Istočnoj Niđi, da budemo mi vama svima domaćini. Kao što je rekao Goran, tamo mi smo rekli pri kraju je Boga završetak centralnog spomenika, tu ćemo obavezno se vidjeti, ali mislim prije toga da ćemo imati oko vas uposti. Još jedno hvala. Evo, dozvolite mi prvo da vas pozdravim, da izrazim svoje zadovoljstvo na ovoj suradnji. Naravno, rekao je Goran da je Bog dao neki drugi povod, da nije smrt našeg voljenog doktora, ali možda je eto i on to svojom žrtvom još jedan doprinos dao našoj bratskoj saradnji, da evo i na ovaj način otvorimo ovu priču i da naravno nastavimo dalje. Ja prvo vama da se predstavim, ja sam Željko Valić, znači predstavnik boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije, koja broji 8 opština, dakle 6 gradskih opština grada Istočnog Sarajeva, gdje je opština Istočna Liđa i još opštine Han, Pjesak i Rogaca koje nisu sastav grada, ali pripadaju rade zajedno nama u Sarajevsko-romanijskoj regiji. Kao takav sam član predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske, koje broji 14 članova i to je neko najoperativnije tijelo. Mi naravno imamo jednu specifičniju situaciju sigurno nego što je to u našoj bratskoj Srbiji. Znate da smo mlada država, ja imam običaj reći država, neko se s tim ne slaže, ja kažem da smo država, prva srpska država s ove strane Drinje, jer kad neko ima atribute državnosti sa svojom skupštinom, sa svojim predsjednikom, vladom, izvršnom i zakonodavnom vlasti, naravno da smo država. I na nama je samo da dalje njegujemo, još mi nju nismo učvrstili, još uvijek ona na udarima, ali ćemo naravno nastaviti da branimo Republiku Srpsku. Drago mi je što ste ljudi danas iz Niša, ako ništa imeni neke male emocije vežu za Niš, bio sam u vojsci tamo Titova nekada 82. 3. godine, tako da je to ostao taj neki, nego naš Niš, neko lijepo uspomenu. Mi kao boračka organizacija Republike Srpske, rekao je, tu djelujemo na čitavoj teritoriji Republike Srpske. Pored boraca, naravno da su naši članovi i udruženje veterana službi bezbjednosti, koji su naravno njihove specijalne jedinice također učestvovali s nama u borbama i stvaranju i odbrani stvaranju Republike Srpske, kao kolektivni članovi boračke organizacije Republike Srpske, Ravnogorski pokret Republike Srpske također kolektivni član, jer evo i to je jedna naša mala sreća što i te 92. ne do Bog da smo se tada počeli odjeti na četnike i partizane, ko zna da li bi imao danas ovu državu kakvu imamo. Nažalost, mudrosti i hrabrosti naših vođa, tada je generala Mladića, evo kome će i presuda koji dan i predsjednika Karadžića, koji su imali tada mudrosti da kažu nema četnika, nema partizana, moramo svi biti zajedno, takvi smo bili u ratu i takvi smo stvorili ovu državu. Nažalost, dali smo do preko 24.000 naših poginulih saboraca su svoje kosti ostale u stvaranju Republike Srpske, tako da mi možda imamo mali utjecaj još uvijek i svežinu i snagu i utjecaj na ovu državu nego što je Srbija. Nešto je novo, na kraju krajeva država koju smo mi stvorili, odbranili i stvorili. Nećemo sad o nekim našim problema, imamo naravno problema kome smo dali
s političarima, tako dalje, nesuglasica, naravno borimo se za svoja prava. Imamo tu dosta iskustva, ja sam bio učesnik i 2012. u radnoj grupi u upravljanju našeg zakona o pravima boraca i donijeli smo zakon takav kakav je, naravno da nismo njih zadovoljni i probavamo ovih dana da ga malo popravljamo. Mi u svom radu imamo dakle i odbor porodica poginulih boraca, koji su predsjednik i zamjenik porodica poginulih, automatski članovi predsjedništva, Udruženje ratnih vojnih invalida kao posebne dijelove, čiji je također predsjednik i potpredsjednik su članovi predsjedništva. Ja bih volio da i Srbija ide na ovom pravcu o stvaranju jedne jedinstvene organizacije veterana. Puno bi nam bio lakši rad. Ja evo u nekom proteklom svom ovom periodu radnom imao sam dosta kontakata i sa recimo Momom i Jeftićem iz Beograda koji je također jedno vrijeme, ne znam da li je sad predsjednik jedne gore udruženja Beograda jedne opštine, sa nekim svojim saborcima iz Užica koji su bili sa mnom u Istočnoj Slavoniji, pa se još znamo iz 1991. godina. Imali smo neke kontakte, ali vidimo da tamo nema jedne jedinstvene organizacije veterana. Puno bi nam bolje i lakše bilo raditi vama kad smo rasparčani. Evo rekli smo i ovdje, možemo pričati šta hoćemo, svaka vlast koja dođe, pa i ova naša ovdje, ne voli baš jaku boračku organizaciju, jednu jedinstvenu. Zato ima nastojanja nekih drugih formiranja organizacija, međutim vidimo da to ne ide, to ništa. Mi smo i dalje snaga koja ovdje radi i pita se i Boga mi ako nešto malo dignemo glasi, pitaju se. Nismo zadovoljni apsolutno nekim svojim sadašnjim statusima, naravno da ćemo se i dalje boriti, ali ne u smislu da ugrozimo našu republiku. Dobar dan, gospodo, izvinjavam se što kasnimo, Bato, malo ste iskomplikovali, evo sjećemo vam. Neka, ne, možemo mi ovamo, pa kad narušite. Najveće priznanja koje opština Istočna Međa dodjeljuje u svom radu. Nadam se da će ova saradnja poteći još neke druge vidove saradnje, znači međuopštinske i međugradske, tako da nam ostaje otvorena vrata za sve dalje. Neću više dužiti, ja bih samo uručio dvije zahvalnice opštine Istočna Međa, znači gospodinu Tešći i gospodinu predsjedniku, kao početak saradnje između opštine Istočna Međa i opštine Crveni Krst u Nišu. Znači, ovo je za vas predsjednička. Evo da vas samo još izvijestim šta smo uradili kao boračka organizacija, da smo izglasali zajedno sa predsjednikom Skupštine da se šetalište zove jedno šetalište doktora Mirdana Lašića. Ovdje u opštini Bjeljina u Republici Srpskoj bili smo prilici danas da pristupimo na izuzetnom događaju. Dakle, već je poznato da udruženja boraca iz Republike Srpske i Niša jako dobro sarađuju. Ono što posebno raduje je da mogu da vam predstavim na neki način i domaćine, a i naše ljude. Predsjednik parlamenta opštine Istočna Ilidža, grada Istočno Sarajevo, je li tako? Istočna Ilidža je u sastavnom dijelu grada Istočno Sarajevo. Znači u gradu Istočno Sarajevo ima 6 opština i jedna od tih opština je opština Istočna Ilidža. Prvo da kažem da smo mi veoma ponosni na saradnju boračke organizacije Ilidžanski borac i veterana iz Niša koji su počeli saradnju na nivou opština. Nadam se da će se ta saradnja u narednom periodu produbiti, da će se ozvaničiti bratimljenjem određenih opština iz Niša i određenih opština iz grada Istočno Sarajevo, prevashodno mislim na Istočnu Ilidžu. Naravno da je dr. Laza ostavio trag i prije i sada ostavlja trag na naše stanovnike i Niša i Istočnog Sarajeva i mislim da će to u budućnosti biti jedan svetionik naše saradnje, znači Niša i grada Istočnog Sarajevo.
Ovom prilikom želim da kažem da je opština Istočna Iliđa na svojoj zadnjoj sjednici jednoglasnom odlukom odbornika donijela odluku da jedno od svojih najvećih priznanja, znači plaketu opštine Istočna Iliđa, dodijeli veteranima iz Niša. To će biti uručeno jednom svečanom prilikom u narednom periodu. Također ovom prilikom želim da kažem da centralni dio opštine Istočna Iliđa, šetalište, je dobilo ime po dr. Miodragu Laziću, kao što je rekao predsjednik boračke organizacije. Tu će se određeni sadržaj upotpuniti, znači najverovatnije bistom ili ekipom dr. Miodraga Lazića. Ono što je svakako interesantno, nažalost, saradnja je počela u ratu prilikom stvaranja Republike Srpske. Nastavila se u ratu protiv korone. Međutim, ono što bi trebalo da bude budućnost je svakako ekonomska saradnja, turistička saradnja, ima mnogo potencijala i mislim da mogu da se iskoriste. Pa naravno, potencijali su jako veliki. Opština Istočna Iliđa je blizini aerodroma 4 km udaljena od samog aerodroma u Sarajevu, a naravno da smo veoma zahvalni gradu Nišu i veteranima koji su omogućili boračkoj populaciji opštine Istočna Iliđa, znači da primi određenu dozu vakcina. U svakom slučaju, opština koja na svojoj teritoriji također ima aerodrom je opština Crveni Krst u Nišu, gradska opština Crveni Krst, i sa vaše strane jedna od najspeditivnijih opština kada je u pitanju povezivanje srpskog naroda gde god da je. S tim u vezi i ideja da se opština pobratimi sa jednom od opština, tako? Meni je zadovoljstvo ispred gradske opštine Crveni Krst i rukovodstva gradske opštine da napravimo pobratimljenje sa Istočnom Iliđom. Tu je gospodin predsjednik Skupštine Istočne Iliđe i ja kao predsjednik Skupštine napravit ćemo na obostrano zadovoljstvo. Dr. Miodrag Lazić koji je bio moj kućni prijatelj i vidim koliko je cenjen i poštovan ovde. Na neki način nas povezao, evo i sada vidimo, znači dobri ljudi jednostavno ne mogu da umru. Recite mi, opština Crveni Krst je, naravno, opština na čijoj teritoriji se nalazi najviše, ajde da kažemo, preduzeća i najjačih firmi u Nišu. To su svakako mogućnosti za dalju saradnju praktično sa privrednicima, tako da pretpostavlja se razmišlja o povezivanju privrednika dve opštine. Biće povezivanje privrednika, jer smo mi opština Crveni Krst teritorijalno najveća opština po teritoriji, a po broju stanovništva smo malo, 33.000 imamo, slični kao i Istočna Iliđa. Ja sam Dragan Stanković, predsjednik Skupštine opštine Crveni Krst. Rade Ćosić, predsjednik Skupštine opštine Istočna Iliđa. Hvala puno i želim vam da, kao što rekao, saradnja se nastave u onom privrednom smislu i onome što je bolje, što će biti boljitak za građane obe opštine, naravno i gradove. Hvala vam na obostrano zadovoljstvo. Hvala. Ajde.